Namar ke jing pindon kam baklai ke schedule tribe certificate bat ke jing bombut iki kindon jongkaan kibakat kum ka Ministry of Home Affairs khat khandai spa inyo pusan bat khat khandai spa inyo punyo deki weipat ki jaj benrio kibawan poisa ha ke jela Meghalaya nakaliang ka khun hinyo trap awakening movement mendagasngi ka arpu artrik unailar arjar arpusan kalalej banbu da ke jing tho show chief secretary ke jela uba DP Walang ban pin sngow sho u bat ling ba jong u ban betha shiki badai ban pet ya ke jing ISD certificate baki dei ban pet bnya iki kindon jongka Ministry of Home Affairs khat khandai spa inyo pusan bat khat khandai spa inyo punyo badru ban betha iki Central Department ha ka bayade bat ke jing bin mi ya ka recruitment post na ka binta ki ST ki dei ban pin tikna ba ki ba apply kindei bet ki try mulong kata ki khasi jain tia bat garu Nalor kata nakaliang uba Thomas Pasa, ubade working president ka KHNAM, uloong ba ke jingwan bu kerki ya ke jingtho, kadeiru halor ke jingmi recruitment post, deki BSF kabakhot ban pinrung kam kerpang ya ki try muluk ke jela Meghalaya, bat bakadei bed ban long tang ki try jela. Hadin ka jing pengkhrek ka wala simpor ba, hakubade bat ni ki schedule tribe certificate. Mentah kesini hadin bagi ada berjumpa kayak orang berjumpa dia ini gelawan jaka office jong chief secretary yang dari idon outstation gila IT ke jeng thok ke jongi hak boleh buat ni ke mentah jadi kimat kibat kongsan bah gini ba nimla ban len la don ke jeng pudon kambakla ya ka schedule tribe status hak ke jela ke jongi ya kan ni di bawa utang bangi dekat Ministry of Home Affairs Government of India lalu 1975 1977 kalau ada orang ba kadon shibun bahaki circumstances kiba kibri kibam de shisha kita schedule tribe ki yo ya ka schedule tribe certificate bat kalong ke ba bakala kata dan kali yang kejongi ni la penpau ya kini city bulan artili kawai jong 1975 bat kapa jong 1977 ya kini city artili la penmi nak office juga ada cik Government of India bala address ki syabaro ki chief secretary jo ki state but ki union territories ki bodan hak deka di India berhawai but kini ki city kabat 1975 ka reference number Laipusan/EW/72-R-U within bracket SCTV ka tarik artik Mei 1975 kani ka city ka la patai yaki rukom ke ki bentang bi habet bini apa yakini ki schedule tribe issue authority haba ki issue kita ki schedule tribe ba kilo ba shai ba kinja de ki point ba kerpang na ni na kalian ka ministry kla krushai arti ba important ba ki benta ki bale se hangdi ka da muslims ba omdon bala ban claim schedule tribe by migration kata kala shai baik namar ba phimi na kawai gastian phiwan na shakastit na kalia hisa angni phin claim no usul tribe hapo Meghalaya ba phin sim ni kita benefits ki jongki iba dei jong usul tribe no Meghalaya kata kalong ko bakala de kani ka city kumba kalong ni haka para tu jong de city ka ngundo where a person migrates from one state to another he can claim to belong to a scheduled tribe scheduled caste only in relation to the state to which he originally belonged and not in respect of the state to which he migrated. Di kani ke benta kala syai ba kalian ke Ministry of Home Affairs berkabar pada omdon bala ban claim scheduled tribe status nama da kabayat ho uruno bre badai general lalu yat ho bat kabari tribal umla ban kala tribal langu kani ke siti kalau syai ba ban na kalian ke jongi ni la penpau yang bentar kepada kani ke siti ke 1975 ke ba la penmi dekat Ministry of Home Affairs hakaniru da kalian ke Government of India Ministry of Home Affairs kala patai ba kadon teng lagi ni issue authority kim so thu ba ya kan legal definition jo residence ka schedule tribe certificate ko yo ketenrai ke jongka kadai ke residence bai but habang define ke residence in legal term kadai ka original residence kam dei ba pilih na kawai ke state kala residence tu no satu kita pun resident na kata-kata kan ke city ka walong lendi ba ka ba syai ba
nila ai kopi sei chief secretary but nakalian ka jongi ni la pan pau wa ki don ba ku mengi iman kasni hakira sai ke buat ki brio ki bom ki kasi ki syukalai ka teng lembak ka notary public ki ai ko khabor ki ku syukala khasir kala khasir ni kalau ngomong bakalaban nila ai lang yang complain du sai chief secretary but aki bentar ke khatu jo kan ka representation ka jongi to bi ngai chief secretary ngila karpat ni chief secretary ba in simkia lo kini ki bentar ban kong ban betha ya ki ST issue authority bakin page bin pabin ya ki guidelines ki bala issue na Ministry of Home Affairs government of India house stamp 1975 but 1977 kata ban kong kabar ba nakanyang chung office chung chief secretary idei ban betha ya kini ki central department haba ki penmi ya kini ki post ki badai la reserve untuk ki ST kini ban reserve untuk ki ST ki badai original resident hang ni mo ki kasi ki changtia ki kar lalu gile ko ta let's say ka employment opportunity jong ki indigenous tribal zangi kandang lapan mento ya ki de kumbagi la lapi bala ki mi ki post hang ni ki bala reserve untuk ki scheduled tribe baru ki thaplang baru ki rolong ki thaplang bat manu bodonang bodonang samla khasi ujongi te lam katung di guidelines kalian ka office chief secretary kapat bakri ban hak aja ko sakini ki central institute central department juga sarkar India ki bodan nak poka state ko jongi bat kebalai pada ka jingkarpat kalian jongi yang lemba ka sarkar Meghalaya lemba jo chief secretary ba ka sarkar Meghalaya ka dei ban simkam no ban penbet mai no ya ka scheduled tribe order 1950 ya ka bangila judawa na pos ka port ko kalong hi ki kila pun ba ki tribe ila list haka part 11 jongan 1950 ki badai kita scheduled tribe hapo ka state Meghalaya ki badai ki ba shuan migrate lagi wi ki state dan ki ba susah temporary yang ni te ki bolong violate pada ya ka guidelines bala permit dengan MHA te ni kermen ba lara ka state government kan follow up yang ada kementar bat ka Ministry of Scheduled Tribe hati apa dali ya ka ban kalian ka jongi bin lei nak kalian ka jongi ni hak city sebuah Ministry of Scheduled Tribe bakin lei ka boron kam nang ta pada ka basau pada nak kalian ka jongi ni la juai tengki complain persya yang ki break ki ba sim lane layo ya ta ka Scheduled Tribe certificate nak kalian ti ba bakala makim de ki Scheduled Tribe pada abang ki complain kita ki jawab ki bang yo nak kalian ki department ber ki ongba nim don chu ki isra bagi dei bala rim mala ing hang ta kita sibol kucing ya bat kini ki bre ki penonton bakla ya ni ka Scheduled Tribe certificate dan kalian ngajongi ni ko si karpa hak office chief secretary ba in patha ya kini ki ST issue authority badai nak district administration hak district welfare baki dia entertain ya kinu ki complain ki bawan nak kira pa ba dan nak kinu persya ini ki beri baki ayo ya ta Scheduled Tribe dak kalanti ba baka dia pencipta miki dia struck down dia kas ST status ke joki bat ka san pada ka kongsan ba baling iwan mentara sini ke ngila ban up manong pi man di hendrai nio i ya to attachment ba mi nak kalian ka BSF hak bakira khot ya special drive rally ban penrung kam hak constable GD ya kis ka bala mangker pang nang ta Scheduled Tribe jong ka Meghalaya dia nak kata kadau ni thor si chief secretary ba ni da kawi penting isu appreciate ya BSF ba kawan rai ni drive ban create employment di yu jongi dari ba kermen yu military establishment ko masih jokin le ki military man permento ya ki try di belum but ni kepat pada chief secretary ba in paru ya ka kajing tho sha ki BSF ba haba ki om ba wa ban le special drive ban ki ST jong ka Meghalaya ka de mendei na ka ban ki ST jong ka Meghalaya ka mun ki khasi ki chantia ba ki garo no ka ni ki ST ki bala itu ki ba de try jong ka Meghalaya ki de ki ne hikat kum ka guidelines jong ka city jong ka Ministry of Home Affairs 1975 1977 but ni community ba na kaliang jong chief secretary insa simkia ya kani na ka ban ta ka jong to jong ba bala